Sarajevo je jako važno. Dakle, opština centar je važnija nego 10-ak nekih drugih opština. Pobjeda Fikret Abdić, molim vas. Kako to može se odraziti? Pa ne može ništa posebno, on je jedan ratni zločinac, potrošeni političar i čovjek, starac. Depresivno je to, ali to je čovjek koji nema više ni energije, niti što kaže naš narod kuveta da nešto uradi, ni dobro ni loše. Sarajevo je jako važno. Dakle, opština centar je važnija nego 10-ak nekih drugih opština. Šta kažu u Velikoj Kladuši gdje se prati Jasmina Kosa, kakve rezultate imaju na zapadu Bosne i Hercegovine, Jasmina? Službeni preliminarni podaci općinske izborne komisije govore da je pobjednik ovih lokalnih izbora za mjesto načelnika općine Velika Kladuša Fikret Abdić. On je prema dosad prebrojanim glasovima, ovo su službeni preliminarni podaci, ne bi se trebali mnogo mijenjati, kažu u izbornoj komisiji, osvojio 8.915 glasova. Jedno od najvećih iznenađenja ovih izbora dogodilo se u Velikoj Kladuši. Nakon 22 godine na scenu se vratio 77-godišnji Fikret Abdić Babo. Uvjerljivo je pobjedio za načelnika, nekada nadaleko po Agrokomercu koji je stvarao poznate općine. U Velikoj Kladuši je Petar Panjkota. Petre, nakon svega što je prošao, Abdić se vraća i podiže temperaturu na političkom termometru.